Olela khona la engi olela khona la engi olela khona ngomsawakhe ngomlandela Jesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi. Bingelela abefundisi nobaba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Bingelela mama nabasha egameni lenkosi Jesu Kristu no Sunday School. Bazalwane uba bengingumuntu okwazi ukubhala, kwakunehlolo ukubhala nasesikoleni. Ngiba ngibhala incwadi ngoba kuningi okusenhlizweni yami. Sengishilo izinyembezi bazalwane. Jesu Kristu inkosi. Ngeke sirijas bay bazalwane. Mindeba nobabutshali. Ubutshali wathi ukuhamba eli ngilinde wafasele negarage. Ndamthembisa ukuthi hayi baba uzomthola khona. Ngempela ungithole khona egarage. Umuntu beyongibeka egarage, ngibeke endaweni ebandayo. Ngeke umoya nangapha angikwazi ukuthutha impahla zami. Inyama xa iqala ukufuna ucomplaina uNkulunkulu wavusa umhlabeleli wathi manibala izibusisi. Manje zibale ngazinye ngasoli. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Zobonga uNkulunkulu bazalwane bengena umkhuleko. Ngicela uNkulunkulu ukuthi andazise ukuthi ungidozeleni endlini yakhe. Khumbula uqala kwami ukuza ubabujali wathi sibonga abazalwane abahlanganyela nathi namhlanje. Andizokuthi ukuthi bavakashile. Yayihlaba inhliziyo yami lendlela endamukelwa ngayo ukuthi uNkulunkulu unoba ufuna ukwenzani ngami. Bengena umkhuleko bazalwane ngithe kanti usuku lokugcina emkhulekweni. Efonini ndathola message evela incikaze lapho benikhonza khona. Usemkhulekweni naye bazalwane la eSoweto usuke ePietermaritzburg uzongena i21 days la besihlanganyela khona la eSoweto. UVN uyasho ukuthi usemkhulekweni ku-day 5. Kuvuke enombono ngami dadewethu. Dadewethu ndikubone phakathi kwabomama abaningi nabantu abaningi. Unqumo ufake iphitikoti elifoni kodwa li-transparent ukwazi ukubonakala umzimba wakho. Isimo sakho ibingathi umuntu olungisela ugeza kodwa ngathi kanti ndiyabheka awugezi. Bonke laba mama benifake amaphitikoti utshela bazalwane sonke nje masila endlini sifake uphitikoti aba transparent. Wayichaza lento yakhe wathi uthe engicinga wangibona ndingena kwelinye room wathi uyangibona la ekhanda sendigundiwe ngesikere kamkambi nje kumadlabadlaba. Uchazile ke into ezininzi kodwa ezichaza ukuthi la endikhona ngithunjiwe. Ngayilalela iVN yakhe. uNkulunkulu emuhle bazalwane azange nikwate andikakwati namanje. Kodwa uNkulunkulu uye waphendula la kimi enhlizweni ukuthi uyena odingeka la ngikhona. Bengicela ke bazalwane simthwale ngomkhuleko sisihlengiwe. Ndiye ngaphendula ndathi hayi sisi ngiyabonga ukuthi ungithande ngalendlela ungazisa umbono ubone ngami. Akukho endizokusho. Qhubeka ngomkhuleko uNkulunkulu usazobuya azambule ngoba nami ndisemkhulekweni. Uthe esuka lapho wabesecela manje ukuthi ngimkhulekise. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi noba bezikhona izimpi nisemkhulekweni uNkulunkulu uyewaniphendula. Okukhulu kakhulu bazalwane ndikubongayo uNkulunkulu zizono aye wazembula kimi ebeningazazi mina ukuthi zizono.
like nje bazalwane uthi mawusebenza emsebenzini usebenza mhlawumbe ebusuku ninikwe ishare yenu ye-tea time, is either ama biscuits, izijam, zirama, izi-cheese. Uthola ukuthi mhlawumbe ngalelo langa awucacelanga kudla or ubudlile ungaphuzi nge-tea time or izibiscuits, ube sozithatha uzigoqa kancane ngephepha uya nazo endlini bishe yakho kanti untshontshile njalo. Nawo kanti bengitshontsha uNkulunkulu yebo untshontsha ngoba buzinikezela ukuthi uzidle emsebenzini, benganikezwa ukuthi uziphuma ngegate. Izinto ezinjalo ezincane bazalwane ezingasenza ukuthi singamboni uNkulunkulu, nokuthi ma unikezwe into ngumuntu ungabongi or ubone ngokunganaki nokungaxolise entweni ocanga ukuthi zincane, izona nje ezincane zokunganaki ezamenza umuntu angayofika phambi kaNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ingakho ngihlabela lo mhlabelelo ukuthi noma kungaba kuphi la antshonisa khona angiboni ukuthi khona ninganqaba ngakho ngami. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.